Dongak samaneng hulun ripadu-paduko yang mamiya singgih Ratu yang sesunah punika nenten jasios wantah ide sang yang widiwasu Inge Tuasiro yang Sri Wagiswari nenten jasios pengeras tintin titiang iseko santi majeng ring linggih itu sang yang aji saraswati Sirata sinangga yang yaning sastra padesiwa duaning itu sang yang aji saraswati saning upopira ring sejeroning sastra agama Lening akon ripad murdaya sang kawiswara yening sampun prasida kapanca nemangkin ingyan ring sang saneng hawi mangda prasida ngelingi kangaring tungtungin hati moga tarkening upadrawa wang tulah pamuji pusang hulun sedaya dumugi wasasung kerto harnugraha idu sangyang pramukha didiang suat makhe sekhe santi mangdet dan kekeninin sod-sod upadrawa cakra bawa raja pinula kalaning hulun umajarakan kita perilam pida nap kalau didiang ngelimbakang daging patuh carito puniki majalaran antuk sekaralit ulun toiki sekesanti duta gitu saraswati panjar tegal cantel duaning didiang mawit saking sekesanti ngaranipun wantah seke santi duda gitu saraswati banyak kal cantel anu marwateni pradesya iya kuning pemakas banyak tegal cantel punika ring megenah ring wewidangan deso iya kuning nanging duran kuasa dening ulun umajarakan itu kelangwan duaning ring sajeroning didiang ngelimbakang adi daging carita wiriki ring geguritan utawi sekaralit wenten malih bos-bos nenten manut ring sajeroning pikayun kirang utawi ngelangkungin punika didiang ngasgeng rena prabu syok lintang terang gano atane surya iri kawidyanyanan duaning didiang seko santi kari wimuto kari melajahang dewa kari metaki-taki nyewako guno widyo yenen iramayang luyo kadisang naksatra metaning kelawaning sangyang surya wiaktika apa kedah hidup ulun tumutuyadnya ri sang yajmanu nenten jesios mungguing kewentenan didiang puniki ngaturang mekadi gegitang melarapan antuk sekaralit saat maka anggen ngastung karayang ingyang dewa yadnya
Sane kemargiang ring dino sane dahat suci puniki pemekas ring purnamaning kapat iriki ring padmo kantor desa ya kuning. Moga us asung kerja warung geraku lama kaning sida prayojana. Dumogi asung kerto aruh nugrahayu yang sesunan sida raris rahayu labdo karyo sida sidaning don kewentenan dewa yadnya piodalhan riki ring kantor desa ya kuning. Siamakane maku purwakaning hulun maku renganakne murdani kata. Wantah sekadi hasa punika hinggian pemah bahatur titiang. Sane mangkin titiang lanturan antuk kegidang. Sane medar sane antuk sekaralit. Ayo sane ngamongin mak kedurus. Ratu Widodane Suryan titiang Gustin titiang sane sampun presido nyarengin di tepengane mangkin ring sajeroning iraga sak maksu mangalo ngawawu utawi ngupo pira ring desa pemekas iri-kiring desa ya kuning. Rekito sahampunang haliring sajeroning ngawuh makadi desa puniki silih sinunggil dasanane trep ring sastra agama punika sekadi tri hito karana tri ngaranang telu hito ngaranang rahayu karana punika sane ngawinang jagat rahayu. Sehane kapertamo inggih daging dari hito karano punika wantah sane mawas de prayangan nenten sisios iraga dados jatmo dados wong desa iki maurip ring jagat mangdone satu bakti ring itu Sang Hyang Widiwasa minakadi ngelarang pancayanya sekadi dewa yatnya sane kelarang tri tepengane mungkin. Asing sane kaping kalih mung daging dari hito karano punika wanda sane mawastu pawongan punika nenten yesios ring sajeroning para jano punika mangende presida
paras paros sarpunayu selunglung sebayan kaku saling asa saling asih miwah saling asuh sane kaping 3 utawi sane kaping 4 punika wantah mewasta palemahane punika patut iraga kejaga mangende para wong desane maka sami meresik ring wewengkon desa puniki kecap sane mangkin wonten program pemerintah mekadi wonten kraosan sane mewasta tepo modern punika Pak daging dari hidup karano puniki sane ketiga nenten dados alas sekadiasa puniki mangandani trapeti ring deso presiden ngemargihan sane ketiga Cina sampun drepti mekadi desa kakau minyak paga kemagena teraris ring sejeroning raga bawawa mekadi desa puniki mangde pagehan pitayun ngaturah ngaya mangde presiden rahayu kemargin iraga sareng sampenya yukti yen sampun mekadi para manggalane pageh ring sajeroning bikayun ring tungtungin hati ngawawo mekadi desa Cina sampun presiden iraga sareng sami nglawane nane maden korupsi utawi sane mewasta miratano ini mangkin ngelantur pupuh sane kabeh kalih majalaran antuk pupuh ginate sane ngomongin lurus iya
Yan korupsi neng raja Idedane pamiarsa sanedahat wangyang kita. Yening sekadi korupsine punika utawi laksana miratana saning raja iri-kiring desa niraga sareng sami sane mangkin punaping raris. Dia janane sami Dewa ratuaku Dewa ratuaku sinah keduh kita sane rasayang wateking wong desone mako sami yen makadi miratana punika saning raja hidup ngancana nenten sihos raris sahananing kauripan para jano nemako sami sayan lami sayan nang kesengsaraan Sina sampun wihati makadi manghalone sami sane gemo sane motah kaucap wong desane nandang laro sahonong kalik margi nyaning makadi parajana watekin wong desa punika nandang kesengsaraan sinak ugi jagate byuta saling curang saling bat-bat inggih doaning jagate yukti kaadiasa punika mekadi byuta kentenan jagat mejanten sampun iri keraris saling curang yukti rauh paring saring bat-bat mekadi para janon sami nemo kade budaya korupsi nika make sami mawit sangkaning budaya
sani kebaos mirat danune punika sampun rete presiden ngawise sayang ring sejeroning daging kayun para janune sami ngawe jagat nenten lana Waning kadiasa punika kewentenan nyane mejanten sampun yukti kewentenan jagat nenten presiden muang sane kepaos jagat lalu waning sami padang Nika maka sami mawit sangkaning sami yukti padeng endah pelah ring sejeroning pelaksana menggalone talarnya kadiaku napi malih inggian kuwentenan para manggalaning para nayakene kebaos raris nyapu kadiaku nganggo kita nenten jemeduwe pengulo duke jananin mulat serira pilih-pilih rarisipun yukti nenten jenanin sani kebaosin mekadi mula sarire nyiksik dulu kebaosan malik kucil jadi kucil nah iriko raris medu daya wiweke sane corah iriko kebaos ring sejeroning matumasan numbas kunyit nanging kedadosan kucing Waning kadiasa punika yukti kewentenan edane punika ngiring sarang sami mangdane presiden raris ngelawan mekadi tradisi sane kebaos korupsi rauh ering miratane punika mawit sakit Wiwitanyane nenten yo enten sios nika mawit saking anggani ragone sami saking pedewekan yopi maka pengawit nyane malakasana
Gumanti Presiden Ari Siraga melaksana sane kebawas becik melaksana sane kebawas batu. Saane angin magehin saane angin ngiket nenten enten sios wantah saking sastrane punika yukti saning angin pangiket ring sajeroning pelaksana suragape Siraga mangdane Presiden sregep ring sajeroning daging sastra punika jagadara daging pengabdine nenten yo enten sios yukti ngulaki jagat mangdo Presiden yukti nemuang terahayu nganti Presiden nyantos kenemuan sani kebawos kerto rahayu karsanane Darmo sasano inggih ring sajeroning Raris Siraga melaksana gumanti Presiden Raris medarsana saha pageh yukti ngamel ring sajeroning daging agamane punika Presiden pageh yukti ring sajeroning ambel daging darmane punika mejanten sampun Presiden Raris nglebur ngicalang inggian korupsi saha mirat dana punika siene
punika taler mekadi kawentenan polusine punika majanten sampun preside micala ya semua napi malih hingyan kawentenane potismone punika saning rereh braya kanthi melaksana nenten becik manjanten presida iyuk dipajang kaicala jagat repti Mawasturari singgian kerahajengan jagate presida yukti kepanggihi saling asa Nahiri keraris paremanggalane rawuh ring parejananane maka sami presida raris saling asah saling asuh saling asih korupsine ical sapatu nah punika kemawinan iyuk pidahating patut pisan mekadi kawentenan korupsine punika kaicalan saking jagate puniki ya sampun desa ning sampun reke presida ngicalan ingyan mirat anune punika majanten sampun kawentenan desa ne punika yukti dahating trepti pisan ajak seni lan budaya pilih-pilih raris kawentenan seni budayane sane wenten ring wewengkon desa Yeh Kuning Pemekas presida raris ajek iyuk di kawentenan budaya anti korupsi presiden ngicalan mekadi kawentenan budaya sane kebaos budaya anti korupsi ne punika wah ngala desane
wenten raris pinake daging pengenyuh titiang kumanti Presida raris imanggal desa rawuh ire nayakene sami pageh yuping ameling yang ne punika lawan koro antuke punika ngiring icalan saha lawan kuentenan korupsine puniki mangnene den wenten kantun irigi ring desa Kuning ring Kecamatan Jembrana ring Kabupaten Jembrana Bali lan Indonesia pemekasnya ya